What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kalyang Persha, Voice of the People Party VPP, Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC, Kalakintu ya Chief Executive Member CEM, baun khot pelong mardor ya kador bar kerpang, banyak keren halur ka jingnang jur ka kam ya ka japut halapangam West Jaintia Hills. Haka shiti bala IT haka katnyo terik risau, kidkhot ka VPP, kilapun pao ka jingsngau kya ka bajur, halor ka jingakan at kabala nang jur hakatan kaput ka Meghalaya Assam haka ba ka jingmi jo ka huri hura haka ni ka por ot ka ba kala nang penthot shibun ya ka jingem jo kinong rap bat kinong shong shnong lingba ukurwa ka VPP ka penram jurru ya ka jingken tho badang shen jong Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ubalakan tan ya ka jingkam jo ka Meghalaya halor ki jaka puta balapun syong nongrim katkum ka history hakathan block 1 block 2 da ka baong bakum kini ki jingkran kinang pen khlut shushu ya ka jingsngo bat penjur ka jingbam shngan hapdeng ki nong shong shnong ha kini ki shnong kaput ka VPP ka kenturu ya ka council bakan menjur ya ka rai ban pen scam ba ki jaka ki badan ha ka jingakan at kidai ki bahap hapo ka jingpe jingkmi jong ka JHADC da ka babanjur pa ka jingle AA ba mardor kalong ka badan kam banya dai ki nong shong shnong bat wan penne ya ka shong suk shong shngan hapo ka than ya ka ni ka shiti laya soy da ki MDC ki bakan thop ya uma Andrew Shulai Dewi Payatong Per Nehimaya Lamare Jamsha Prangpo Tam laya wan lam jinghun khenriam Soki Lapasam Grisentes Susngi Badae Miliam Kini ke jingwan yang kini ke jingkut yang EAP lor yang kini ke sengi tu, jing itu wah kini ke isu kuman kini ke bodoh isu asam ni kini jing itu wah yang cong-cong yang lapangap. Ini liang yang di MDC yang VP kat kini ke sengi IDU ada demi kubur tipu turun. Hadrai yang kini isu tu isu kuwa pen kiwin nilai pen yi hadrai kuwa wasnya si isu wah hadin berjaya jing isu. Dari yang ke state government kamtam ke statement yang chief minister wa mcha u ya itu ikon yang nong lampangap ki warep yang cerita saya yang di ayo ko bai teda pun pa wajin sang si hidup kate wa kamu u head yang ke state yang i mendakan ya ki penbu ki hajing ma hajing tin ya jing im yang ki we tang yo u ko u ba da rep ki le myo de gi a kan ni sini di pandemi ya kata ka statement yang wah le kau klik yang ka state yang ile MMU provide security yang economy ile jaga ni hyper wa ta ua ya ko ba andra hyper thung hyper aware MMJ ini yang kam ka VP di MDC mana ko ni council yang pendam juri juga wa the yo inputs ki kubor na kalen gira yo chong chong ngal artai wa ada kata ya ka dekta aduk kata ya ka livelihood yang ki ga mah ya kamai gaji yang ki wa aduk gi kon gi ti go dem lai pure chata pa pure chosor soro dahap mandong no ha dekta ya ga jo em yang ki the bon jing jing chem yang ki handrai kat kam state government ni to yo ga jing da ni handrai ne yang ka hai thau ya da ni handrai prevent than ki pendam ki no di ai bai perkat kamu man ya nem rawan rawan gitu ke jing yo jing yang ki yang pen condemn ke statement yang chief minister wa joi por la sakawi wan wa yoi ga statement go mi no CM yang Karbi Anglong Autonomous Council ya ka tu ke statement yang wa dong I reject wa ta wa kam ngami khalia ke block 1 block 2 i ke tu do yurti bai i kam kon yang regentia hi dado ki por ki rem gwaja wa reti biro block 1 block 2 to historically the klami ke jorong ha ta historically belongs hak po ga regentia hi do ilaka go em po regentia hi po council i go pair la wi thau hak po ni handai ka statement yang hai thau pen thanda yang isu nang pen ku nang pen
nang pun George ya kata attention ha perdi gini gi import ke border and then condemn ni ke statement yang ola we hejo import la wa ini yang ki MDC yang VP untuk kesini yo di mana wa no CM yang yo CM Port Council ni pada di mana di AO Jungtok yo convene dengan special session. Wa ni yo convene dengan special session, dengan urgent special session convene yo rai resolution dapat house wa kan ni memang deman ka kini ke isu untuk ada yang untuk ke parti ni yang untuk ke parti ni habis teli ami di mana resolution wa gitu kita kamtam nama TV kata apa hak apa ilka Chile mentang hak wajib pet yang ke District Council yang isu itu ilka kami dan permit District Council ke nomor itu ilka kami hendak itu ura hak ini area pada council tedau ini resmi dah hadir rayang ikam di members yang BBP MDC dah ray opan di mana ya ke special session bahwa ikam ke house ura kawi itu lihat ciso dan hiwa resolute hiwa kamu pun scam cocok wah gitu kita kicenong kita hiwa emang dispute area yang mangi kita hiwa kamu tahu apa yang bawa council yang ini pun scam cocok yang menteri yang dikendal ini lembaga ni untuk wani pun auri cocok yang handai pun yang wandra yang kata kajing sok cong sengai behejo ra jing menteri ya kita hiwa man rightful tahu hiwa apa yang region dia yang ini ada special session ini ko ibu ikut demand no CM yo urgent special session kanang mo yo ya time ha hejing to wa kani hejing man yang ketiga dispute apa kata border ya sami kali ya na sao thu bagi tahu waro to yo i dan yang council la dan nor ki dan yang karbi anglong atau council ki da penyoge bor yo ki ile da ki no yo rai i mem wani wan i jing penyo dan yang i tadi mani lembaga special session ini yo rai yo pass resolution ko pani ko menteri ye ini tahu wa da manchual pa yong i krang wa win gi jet yo wi wan turun sini tahu tejo ipor le wa ko wi ga demand ko yong i wa lada chief minister mchau li a ka ba ni bro te ko yo ko kot ko yong ki de kta ke the money wato la dam yo wi a la dam ye government provide security kat kini ki por wa rep ki yo ai ki wa where yo ai ki henry hauli am yo gi ole prevent ki avoid kata further escalation amu they down dan yang i di mani wato wa to ega am compensation to state compensation ge ya kini ki bru bisa kata lembaga kata jing a yang godo a yang ku ba yang ki ne ba ka por miang ne ko ka por untuk yang sekatuan ni por ne no i ku ba la a yo te dau the mi right security heti por de yang i ke party di money untuk provide a compensation ya kini all affected families ki yung gisam gi kon yung chudong waro am tu ki yo i compensation ya naga state government ta na kaliang jangaro bat ni baro prangot Singaw mga deban ay ka jing kersan pura ya ka jing ong jong i leader jingi ma Andrew Julai ban pendrem jur ya ka statement ka jong u chief minister badan boram jingi uba nyimla shu ban singaw tho ban pai phang ya ka jingmot ka jong u ka hado ban pelong yu ban khang persya ya ki pai ba nong song snong jong ka lapangap ban leidum leilang yau khau kuba u jong ki ka hado ban da penjeri sendan da ka curfew ngasih otang bancupan kan mau kan me bau kau ke ba udah kajingim bat ladakta yau kau kamun lakta ro ya kajingim tem ngamtip yo le sena kaliang jong ka sarkar ki perkhat ba yau neu kau ke ba kadang long ban i kumtu andau la kham he kumba ki jubu sut shwa ya ka pisah ki bang syaban sam syaki pai ba bana kata kadau penjeri siswa dan curfew si benar benai sadai dom yau kuba karena melak banlong kumta akwaru ban pen mau yang iba ni sngo shngai ni sngo yo mensim nama kene ka sarkar na ka pos ka por ka ju yaitu ka ju ong bagi de ka sarkar ka baklain panangahi simen na pedang ya kata kedai ka sarkar ka baklain
Namal hado san puai ngote. Kisan syar hapo sekretariat. Henry pade kecing kedi kalong. Balada kata kecing klaing jong pi tang hai jeri siap sim. Jong ki jai benriu, jong ki pergi jai benriu. Ya kenyuk kanne. Tengah siapa ong bagan ke sarkar ke bakhelau. Ke sarkar ke basyu kesan rempei rem dorbar. Ke sarkar ke bakleng datang jot labam. Bangla ban ong roshi kantin. Kanya ke sarkar. This government is a total failure. Balada kam langkum ta. Ngasyaw ba. This is the right time for the government to show its strength. Pen i yala ka jong ka buar ka jong pi. Pidon ya kistat ya kipro jabing kumno. Ban penyai sakmat ya kena kam kena gajinya kajia. Kaba om syuk tang bantah Henry kabala slam. Ban ngidon ru ya ke polis batalion gijangi. Ba pila ban ngila ban pendon kam. Ban ai gajing pahara ya kipai ba hakina gijaka bakinya ban lelum lelang no. Ya upau ba bakin lai na kasyatan na kanem sniu. Nasnyaw ba sa sisin ban biang. Ba gajing le jong sarkar ban penjari da curfew. Ka kedeu ya gajing ma ka baap syakmat mensuala lese iwe angut kibriu kiyap Henry menta yo ajia sentam daga genocide manoban kit kli manoban bakli ya kata nasimro ya kada galan ya kaban perkendit dia ya ka isi ka bayalam ya gajing sensyar hapo Giant Hills Autonomous District Council banyatho eki bagi wepat ki Autonomous Council haki wepat ki jelai kilapan i ya kejabing kejengki kilapan non kam ya ke ikhtiar kejongki te balai mapiru pimslan ban kren ban mi syakmat ban le ban counter tam ya ka statement ka balami lengba undang-undang yalam jong kedeka KAAC ni na kanya jengi persyajur ni pendamjur ya kena kajing ong kajong u mangidon kajing pilanti bakaju kasurkan mi na kinang yalam jong isi kibar bat ulakam yang sensyar hapo JHADC nakwa ban ai ban sim ban kentu yaki ba usurok na jawai syalapangap umdas nyutan hadu kata-kata bat kampat dehi bangi dapan jingkeng kababon napi Henry gapan kan mau ya pi ba pilada ban tiet yaki kali remdor da kapisa pa iba namar kata pendon kam yakin ikhtiar banlai mi banlai jingok banlai pei ya kena jaka pendon kam ru ya ka buat ikhtiar ke jongpi ban ngiru ni kersan ya jing jong LO jengi bangi dawa bade ban pelong marmar ya ka special session hapo ka council jing kena mala banyakran hapo house ya kini gijing sipa kiba kini ki paradok pras nam jengi ki ya kendo kena mangila ban sim ya karai ka bandai biang ban kumbangi jiban pau na ka por ni long lakloy ban ai yang ketiga ketiang ban yarap yang kena isi ban yarap ru yang kena sarkar ba inpoi syakat thong jong jing jam mantaman punya opat yang kena kohok ka bangila long try man try nadu ki por men mari men maja hadu menta bad yang kena kohok jingi dalai leru sienci ke jaka jingi ru ngina malat bakan le syaki wepat ki jai benriu ki ba syuklem ki ba syukam klem da nang rim klem da pensong nang rim hai ru. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.